O Paul Clark ni somthum pakhat December ni somthum pakhat sang hela somni panga ni to ber kan lo thleng tareng mai pathian venna le kai hruaina kan sanga sang hela somni panga ni to ber dam takin kan han thleng ve le ta chu nia pathian mal somna venna ha kai hruaina kan chana wangin lom thu kan han soya kan channel po pathian mal somna kan changa hei voin thlengin tluang takin kan nakal thaya alom om ngai thatu te le kan channel milo hluta milo thlir saka milo ngai thlak saktu te chunga polom thu kan han soi thar ani Mizoram chung thu langsar then kat kan han lo rangatin chu baka thu pakhat Bangladesh India tension sang chome ka buana sang chome ka hianin Hindu pakhat chu Bangladesh ka ani le ta tiania hemi chungchang hi tol chung thu thar kan ngai thlak zo lama tarlan kan tum vele don ani ole Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department a thok mek sarkar doctor Zali somnga pathum zinga zathum somli pasari in non-practicing allowance NPA anla a Dr. Zapanga in NPA anla lo thung December ni somni pakwa sang ni le somni panga a CMO conference hall chief minister Pulal Doma kai hruain Mizoram Resource Mobilization Committee an thu kho manika April ni somni pathum sang ni somni palia anlo rel to Mizoram Sarkar Dr. ten NPA la chunga private practice an chuan ti top ni se ti thutluk na an lo siam to bo zuina han thlir ho thut khom na tarlan ani danin Health and Family Welfare Department in report an theluta an report a chuan Mizoram Sarkar Dr. Zali somnga pahni anom meka chungzinga zathum somli pasari chuan NPA la in Dr. Zale panga chuan an lalo NPA la chunga private practice an omlo ti tarlan ani Mizoram Health Services Rules sangni pakua be chana Mizoram Gazette Notification February ni som pariat sangni le somle December ni som pariat sangni somni pali amendment chuan Sarkar Doctor non-clinical private practice te chu NPA unlock a khapa private practice turte po in phalna unlock angai meeting a hian NPA chungchang bo zui zel dan tur duana ni boka meeting a hian aizola sumdo na kalpui tu GST registration nei thei turangai registration la nei si lote zon chua na Aizol City Local Council Association nena tangtlanga tho anrela taxation bo zui turin anda taxation office ten rate verification an nei changa invenna atana silai arms engemo kol andil na chu Central Sarkar le state dangte ti dan angin atul huna Home Department nena tho dun dan longai tu thin se anti MRMC hian Administrative Reform Commission sanela sompakwa ina filein officer do kan pali chaukal tlang tura rotna an lo siam to chu tlema her danglam devin department then khata en chin turin DPNAR lama thlen an rela ruam handan chuan department then khata under secretary a chuan deputy secretary zo ka chuan under secretary lo se department pakhata joint secretary chuan additional secretary lo se additional secretary zo atula ni chuanin joint secretary lo se tiani kalpui chin na tur department a DPNAR in aruam manna siamang tiani importer and exporter license holder ten KMMTTP kaltlanga bungro chevela chia pek ani le ni lo endik na tho dan turot na han thlen chu zirchian ni sen tia secretariat a office kalpui ani nuwa angong te zirchian ni sen ti bokani sarkar malak na then khatarlan zinga sarkar doctor private clinic angchi honglo tura ti angte tuna hianin sarkar doctor te hianan zom thaviau ni in alanga chuti lain GST registration nei thei turangai registration la nei lote zon chua antum hania hi po hi thil thatakania GST registration nei lotan chuanin chia mumal taka chhun hlei thei khan ni lova kha sarkar phal lo dan kal thilania GST registration mumal tak nen sumdong tu te anom tur ti kha sarkar thu chua kani chuti lain KMMTTP chungchanga bungrokal tlang chevela chia pe kani le ni lo endik ani dona chumi chu zirchian ani don bokani hei kan thria tangin Kalidan multimodal transit transport project KMMTTP chu tuna khianin akal chhomu mupa ani na angtaka hon halan ni chialova hei hi India Sarkar lai pui malakna Ministry of Home Affairs India Sarkar lai pui malakna pakhata ni ani na taka chuanin Southeast Asia chimchak lam a India ina ha ka zona tura India malakna bontak mai
chumi peng pakhat chu ania kan hriat angin Mizoram chim le khilam khawchhak lamah chuanin kawngpui thafaran mai a thlur seng sung to ni kha kakamani do pawh khan kan puanga defence project te pawh nia tin Ministry of Home Affairs ina ekis policy na taka abo zuina konga malak na hlotling mita hmu thei om chho mek chu ani hei hi Mizoram pawh hian kan hmang tangkai viau dawna mani kan puanta kan khan defence project a hian lei poimo tak tak te kawngpui thafaran mai te chutiang chuanin siam chho zel tur ania hei hi China ina Burma haron thunun chho mek le ha karon zo chawa BRI China ina akalpui Belt and Road Initiative akalpui na mason na project bun tak tak te India chen ram te nau te hena chu BRI project chu lian tak takin China hen ron thlung ruwa to maya chumi encounter tura India malak na project pe motak KMMTTP ti te po hi hania tin sota akep longchol mun kan ti sutui pot India malak na po hi bon tak mai nia chu tui pui lama sumdon na lian tak long lian tak tak ron kaltlang na tur kha hane Kolkata Howrah lui atang ron in tranin heta Bay of Bengal Arabian Sea te ron kalin sutui pot lama ron kalin Myanmar Inland Water Route ron zo in Mizoram chu kongpuya ron lu tanga chu tiang chuanin olsam takin sumdon na kong lian tak mai chim kot chua chu hon ani dona hei hi development lian tak infrastructure bon tak India sarkar lei pui chuan min bun sak dona nia hei hi India sarkar lei pui malak na khochak lam Southeast Asia lama hak azo na tur malak na ani rual hianin a chhor rangkai tu ber chu mizo te kan ni thaya chu wangin he mason na rural lian tak mai hi chhor rangkai tur hian sarkar emo mimalte pon rilru kan lo puthar angai viau mai heng kongpui tha tak tak hi rui hlo lak lu nan rui hlo paltlang na atan cheu kan phal tur ani lo ti hi ania heng infrastructure tha tak tak te hi mizoten a thalo lama mizoten a thalo zonga ara kan seng lowa a tha zong kan thlai thar te kan phur chua le kan bungro le kan de chu ang te state pona thon chuak tura kong tangkai tak ani theina turin ngeidona thar te po kan se na ngai viau ome o heti lai hian thudik lo thelu wangin police in mi pakhataman mi panga in interim bel an nei man James Zoliana kan hun samtlanga mek chon December ni khatchane le somni panga khan Aizol SP a FIR register turangin na le tranpui dil na thelu ta ma se thudik lawani ti hriat chu ani awangin police ten an mana he thila in nam hnoi midang panga chuan ko ta tang interim bel an lo nei mana wangin manan la ni lawa man thei an ni vele man ngal an ni don Aizol SP puzo sang lina tarlan danin James Zolian hian a lekha azia dan chuanin November ni somni sana le somni panga chundar som pakhat le chan ve vel khan a mel hriat Anthony chu ram leina tur poisa kentirin an khopa mikianen foglana anin hua an pani hian World Bank Road Trinity Hospital an thlen phei ma devin kar pakhat Maruti Suzuki Fronx registration number MZ01AE 1459 na mi pakhat le mi chepa ni chuang te nen anin hua anin mu nu lok chuan bullet bike Trinity Hospital lama tanga lo phei chu an pia dewa dingin he bike a chuang mi pa pani police uniform ha de chuan lo panin kan zon lai in ni ti in an dap ngala heta an poisa ken chengnoi som pasari singli chu an chu lui ani he thil thang chungchang hi uluk tak le film khur takin ASI thangkem Kulikon police station chuan a chui zoya Kulikon police station a FIR a theluta FIR a alan dan chuan November ni som pakwa sang ni som ni panga khan complaint thelut tu James Zolian le athurwal pui namdang mi panni Abdul le debu tia hriat tenen damdoi methamphetamine leiturin Aizol an ron kala Hotel Spice Corner Foglana thlengin damdoi le dan tur le inpek dan tur an rel hawani November ni som ni sang ni som ni panga damdoi leiturin Anthony chuan tira damdoi leitura an indoor line bike haron kal mi panni police niarin pakhat jok chuan jacket uk a ha a chungte chuan kan mi zon lai ni ti in han kal pui pa mi ki chuan zon lai ani thuan soya Anthony ero an hotir an huwa kar ron chuang mi pathum le mi ki le bike ron kal mi pahni an vain mi paruk te chuan cheng noi som pasari singli hi an in sem ta ni James Zolian hian heng namdang mi pahni te hi singa lo in aron hruai thu hasoi James Zolian hi police nen athudik lowa thelo wangin manania
inham hnoi midang panga po hriat an ni towa kota teng interim bel an lo nei hmana wangin man an la ni lova man thein ni vele man ngal an niang mi pakhat excise and narcotics mi le sa nia in chal hriat puya tia hriat hi ani na dik tak hriat ala ni lo tiin he thu bot sei lai hian puan ania interim bel late lal thamoni dan torof lal faka electric veng aizol lalmal som kimi dan torof nu chungi am veng south aizol lan mun moya husband of lalrin sangi ITI veng aizol lalram ruata son of ram eng moya chaltlang aizol miki lal muan puya son of vanlal somal let eden thar aizol te anni hetiang buena hi nimina police man tenen po khan akhe si ai nang viau mai heti lai hian excise and narcotics department chuan December ni somni pakwa sang ni somni panga thotan ni khan commissioner of excise and narcotics setlal mangaya hovin chanele somni panga chunga department na tho thlir let na crime review meeting an naya he crime review meeting a hian kumsang ni somni panga chunga zule rui hlo an man dan te an thlir ho September thla atanga Mizoram sarkar in operation Jericho mingchoya rui hlo do na be puya thla ka wangin Mizoram rui hlo lo lu tatlem hle tuti rualin rui hlo wanga thina pungthung nikum sahne somni paliya rui hlo wanga thisa chu somruk pasari mipa somnga pariat meichhia pakua ni lain kumin sangni somni panga a December ni somthum thlengin mi jan som pakhat mipa somko pathum meichhia som pariat an thitling to ani Christmas vok vet lain Mizoram hun rang rang a zule rui hlo wanga buina lian tham chua ko om lova lomai pole mi puiten dan kengko tu te thataka an troyoma wangin excise and narcotics department chon lom thuan soi o heta kan han mention du le kan han focus du chu mipa meichhia aya boral an tamfa le vio mai hi ani kumin hianin December ni somthum thleng khan mi zale som pakhat rui hlo wanga thi zinga hian mipa somko pathum an nia abak som pariat chau hi meichhia hanne mipa kan thi tam thin khop maya hei hian ngai tuna ati thui wong thin khop mai heti la hian Congress General Secretary Organization KC Venugopal chuan tun haya Christmas vok ve taram chung mun rang Christian te laga hleilen na thleng wanga mala turin Prime Minister Narendra Modi lekha athon Venugopal chuan Christian sa khowon tu te laga hleilen na thleng thin tun haya apung na sa chu ngai tha chiani lo thu tar langin India dan puin angkhat veka sa kho zalen na min pek paljut na ni thule poi khoina thleng ngai tha thin awangin Christian laka hleilen na pung na sa hei a chan ni na soi Christmas vok veta hian state rang Delhi Chandigarh Uttar Pradesh Madhya Pradesh Baka Kerala ate hun pui bor hian Christian laka hleilen na thlengin biakin so samnate in khom turti boite biakin cheina so samte chutiang chu thleng ni in Venugopal chuan atar langa poi khoina rang thleng te hi right wing outfit thilti ani thu a soilang bokani o tunla chu India Bangladesh boruak atang khop mai ni kha Bangladesh a protester hroi tu pakhat tha ani chungchanga khana thattu mi pahni te India ram Meghalaya an tlan lut ti te ania India chona humani ti te Bangladesh lam media tan an puang na sovio maya kha an borok vung le chan pakhat ani chu ba ka Bangladesh a Hindu mi pakhat tha ania chu chuan in India ram chunga ngong haron na ya India ram chunga Bangladesh ram palai office ko ta te protest lian tak kalpui ania chutiang chuan Bangladesh lam protester te po hian Bangladesh ram chunga India embassy bula te tin India thlop tu ni anga an ngai media then khat te lu chilin an hun ma te an hal hial ania chutiang chu thil thleng ha om nuala India chuan in Bangladesh ram chunga abikin Christian Buddhist le Hindu beina a thleng na sa ni in India External Affairs Ministry chuan asoya hemi chungchanga hian Bangladesh lam chu mala turin India chuan a nge na ni kha amero chu Bangladesh lam hian chutianga namtlem jok minority te beina aum lo thule crime satlia ve mai nia an ngei thu Bangladesh lam khan thu chu an ron siam ve bokani chuti lai chuanin Bangladesh Victoria Hindu nathok pakhat chu atho pui pa ina kapa karni chungin hetiang in tha tumna voi thum a thlenna ani karni chungin hetianga in tha na hi voi thum a thlenna ani ta Bangladesh a Meningsing district a factory pakhat chunga Hindu Garments Factory security guard pakhat chu atho pui pakhatin duty hun chungin akap nia soi ani Bangladesh a Meningsing district a thomno siamna mun chunga security guard na thok Hindu Garments worker pakhat chu atho pui pakhatin akap hlum ringot mai
hei hi tun hnai boruak so san mek laia thil thleng ania hei hianin India ram chhunga hong lian thaka nei le ngei rin ani kar ni kalta chhunga Hindu mi pakhat tha ani hnuwa tun hi hetiang thil thlen voi thumna ani tareng mai hei hi nimin lam daruk le minute somli panga tlai lama thil thlenga nia baluka upazila area Lalip Group Factory Sultana Sweaters Limited a thil thleng ani Bajendra Bizos kumsomli pani ansar member pakhat factory a pos ania security na thokania police te chuan nomam mia kumsomni pakwa chu Bajendra Bizos ka phlum tu a hian an puwa police te chuan an langhal nia soi ani Bangladesh a hian ansar hi Ministry of Home Affairs noya uniform ha auxiliary force ania ansar member te hi ramchung ven himna hna thok tura tiran ni thina sarkar office factory industrial unit le ki installation veng tu atan sarkar chuan arwat thin ani armed security duty tur ruat an ni chuan sarkar hian ral thuam han pe ve bok duty hours chunga in kana police le mit ngai hmutu te soidanin mi pahnih hi security duty an oma factory hmun chunga ansar barak chunga an oma anin biak lai hian noman mia hian sarkari na ahman tir silai chu in mizo si fiam thuina ti vela hemin hu hian rivak lo hnuwa silai chuwa silai mu chuan mizo sak ke veilam akapa mizo si balokupa health complex a roi ngalani doctor chuan an hnuwa thi ti an puang zui tabok hani heta hian report hi ke a ka ti hi a ke a cholo ka ani ang ti chu media tam tak puan danani Concern Police Station in charge MD Jahidul Islam chuan ka phlum tu nia pu hi manani to thuwa soya he thil thenga ahman silai chu man ngala ni bok arwang hi Memensing Medical College Hospital a postmortem tura lak ani bokani tun haya Bangladesh asa khotlem jok te ti du da na le zuina anasa ni ina langa India nge point Bangladesh ram chunga minority te nek chep na ti du dana thleng me ka enroll turin Bangladesh sarkar aron ngen thu kha news vela pokan puan to kha December ni somparet khan baluka Dipu Chandradas Hindu pakhat chu pathian soichi a pu ani wangin mipui pung khom ten an lo chil hlum to kata khan mipui khan an vua a han soi sa an hal bok nia soi ani ni enge mazat nuwa Memensing district pona hianin thil thleng report danga oma Hindu mi pakhat chu vok hluma ni le a ti hian hun rilo te chungin tharum thona na sa tak chu al chho ani Bangladesh a hian tun haya Hindu te beina alian chho veu ni in media te chuan an puanga Bangladesh ram chunga hianin Dhaka te Chittagong te khopui danga te hetiang Hindu te beina emo India kai hnoi mun ma beina angchi hi anasa chho veu mai ethil tang chungchanga hianin India sarkar po au chuaka chuti lain Hindu pol le Bangladesh athil thang du lo tu mi pui thanem takten India ram chunga Bangladesh ram palai office kota te nor huai hotin protest lian tham tak tak te pon no kalpui vetwa Kolkata te Tripura te New Delhi te tiang chuanin munthan khata po protest thom hi hriat tur om chhotan bokani tuna Hindu pakhat Bangladesh ka hlumani le ta ka chuanin India ram chunga hian boruak thar om le rin ania boruak a tran thar le ngei te porin ani enge thil thleng zel tur hi kan ngai chang zel don nia